Постучите. Люди вынуждены без газа, без света готовить на улице и согреваться точно так же на улице. Ya lan başka yere git. Ya jet ağzına çıktı oldu. Olsa mı? Su gerek, su gerek. Jıl su var mı? Soğuk değil, su. Ağa tek kanan su. Ay balam. Tartma. Kız emes var. Kız emes. Oldu, temirdim bunu yanına koya ver. Bundan zeyvet öyle bakın. Tartma. Bundan zeyvet öyle. Korkma. Kas. Su cüvset. Suda. Ay bol. Anan sıraz mitun kalk geçsiniz. Topta kas. Ne var orada? Көріндер мені. Жаңдамаңдар темірге. Olmasın. Ana bala айтты. Bu yok, suvaya айтты. Хорошо var ki kızga etken. Мен көрдім ғой. Бұл не білет тұр деп. Palsan. Savaşın zamanında temirge. Sıkırdı yok sırası. Telegram'ımız yok dedi. Muzlap koyalım. Zor muzlap da. Mana o'sha senga aytayotgan masalalarni muzlab qolib ketayotganda bitta oyog'i ham ko'tarilib qoldi. Ashida yurib ketayotganda Zor katık tonu var. Bovli gaziga qarab qo'yinglar, yomon baland kelyapti lekin davlayni. Assalomu alaykum, hurmatli Beshkaltak ahli. Mana Beshkaltakda 2 kun davomida qilgan mehnatning natijasini ko'rib qo'yg'lar. Mana Damas'imiz.
Mufurlarga ham hamma yoqqa bir baho berib qo'ysinlar. Mana ishtirok etganlar hammasi mana 2 kundan beri harakat qildi. Orqalarini ham ko'rib qo'yinglar. Ana. Уже который год не интересен двор. Звонит мне в домофон грустный серый тон. Дома босиком, мысли далеко. Вытащит тоску мы знакомые алло. Аксакал идет. Самый главный их не. Алейкум ассалам. Xudo quvvat bersin sizlarga. O'zbekistonda morslar bo'lmaydi. Yana qancha? Qancha kerak? Ana aka, bugun 13-chi Yanvar, eski yangi yil. 23-chi. Ha, eski yangi yil. Ha, старый Новый год. Su, конечно, issiqroq bo'ladi havoga nisbatan.